Da li ste znali da je recept za prvi slatkiš na svetu star više od 4000 godina? U pitanju je mersu, drevna poslastica iz Mesopotamije. Recept je pronađen na glinenim pločama i ispisan klinastim pismom. Ovaj dezert pravio se na prostoru današnjeg Iraka i Sirije. Nije bio dostupan svima, bio je rezervisan za kraljeve i bogove. Mersu se pripremao od urmi, orašastih plodova i meda, a neretko su dodavani i začini poput kima i korijandera. Ova drevna poslastica, čije ime na akadskom znači mešavina, ponekad se pekla kao kolač ili je bila oblikovana u kuglice. Mersu je često korišćen u verskim obredima kao dar bogovima, a simbolizovao je plodnost, život i izobilje. Bio je popularan i vekovima kasnije u drugim civilizacijama, a danas je rekonstruisan na osnovu drevnih zapisa. A koji je vaš omiljeni slatkiš? Pišite u komentarima.